Ole ka channel lo thlir tu te zong zong in zawa in chi bai le vek ule voina chuan hei Mizoram kan ron zin ma luk zana Zopari chanten Mizoram Zopari zin tur kan ina han ron thla na te le ka chante na ke po min thla na te kan ron tilang do na hei April thla ni a ni puye thadon chena leila ma chingin aron chau chwa ka par chi te aron parvul moi em chena Mizoram kan ho tur po kan phur em a kan hmalam pang hun te shilavin ti hian lim takin hun kan manga ti chuan tuna Mizoram a ommek ma ila kan ho ma Mizoram kan ron ho ma a kan in lama kan chante na min thla na te ilo thlir hawang u hey lo ei lu to nei zo pa ka chat thôi Point at it. hey Hi. hi Ready? The flash. can you do by play button chan lak pi hey zo par chante hello jumping cho so vi hey zo in na na la chwak na samaya chante pon chan lak pi samay amo ka lo tiang o Guys, start ei ro is it good yeah guys do you like it Yes, it's yeah so good. thank you I'm gonna come here always. yeah please do that oh Zopari chante pon tu en tingang me he tin social media Instagram lama te Zopari follow tu ten a chante hin lo follow no ala a chante hin hlim em a an mani follow zel turin he video lo clear tu te hi an han som don ani he Zopari chan no hianin Mizoram changin followers ka nga to me ta min hutir don hi can you show me oh wait Aizawl wait how Aizawl how many percent 6.5%. wow can you please tell your name and your Instagram ID My name is Larissa and my Instagram is Larissa Favoriton. okay Can I do it? yes please Anna.hero14. all right Can you type my Instagram on the screen so they I will yeah the box okay we're coming Valentina Candini 1. no can you repeat Valentina Candini 1. all right Nicole Curry. okay Nicole what's your Instagram ID Nicole_Curry. all right Amelia King with 2 A's at the front. Link in bio. oh ti khan khan lim em maya Instagram account ming te kan ron tar lan te kha an ron soya khongai takin an ngen ang khan in lo follow cheu don nia Do you think Brazilian? amo se sei ben dem oh hey amo se chu anaw chan te zinga in pa ve dewa Instagram account soi ve du lawani okay Desi what's your Instagram Desi.Calaminas. all right so guys enjoy I'm going up have fun yeah bye see you later oh hey Zopari chan a trip ni na ti to me yang an ron khenga hey so how is it Audrey do you like the food It's really good. good so yeah you leaving Yeah. why so soon At 6 in the morning. oh you have a game or something No, I'm going to Boston. I see okay thanks for coming Thank you for having me. yeah welcome see you soon yeah oh Zopari chan nu pakhathi naktuk zinga Boston kalangai wangin ho ma don ani so Audrey do you have some Instagram follower from our hometown Yeah, I do. you do Audrey hian Mizoram changa followers ani no la soya tuna account ron soi ve don ani Audrey Y. Furlong. okay yes thank you what about you Olivia I really like the food, it's good. oh thank you you know what you're having the name it's called butter chicken yeah it's very famous dish Sauce. it's tomato few cashew nut Very good. yeah so you are in Ludlow right Yes, I yeah okay so Allegra le Zopari le Olivia to school siya nanduta masen in Chanto bangin sa dinaron kala so Olivia if someone wants to follow you on Instagram will you please tell your Instagram account you're not that active right I'm pretty active. My Okay. Instagram's Olivia Lech_. okay I'll put it aside yeah There we go. all right thank you and the one and only Melanie
Mel, how do you like the food? This is amazing. Yeah. I really like. This reminds me of like Greek food when I went to Greece. Yeah, right? The bread, yeah. So you know the name? Like how do they call? Do you know the name? Butter chicken. This is butter chicken and this is naan. The bread is called naan. Yeah. Okay, so do you use Instagram too or you don't? You do? What's your Instagram account name? It's just Melanie Joya with an extra E at the end of Melanie. All right, I'll put it aside in the box. Okay, guys, enjoy your meal. I'll go up, okay? Have fun. Yeah, welcome. Hey, Zopari Aizawl, te thlah kan la sak do na. So wangin na rem kho ma to na an thlah kan la don ni. Khai hey. Amo sapo akhum hlui anok out ta. Tu na chuan khum thar ada do na ni khu ta khan Zopari na pui boka. He tama hian he khum hlui. Ano lut na samaya guest room a hei a mattress khan ni a hei a bed frame te nga te tunga ti khanin chuan he tlama hei a khum man ruwa tur a thar le te ada nual boka chuan he lam hi kan enange o kan lut don ya hello khai aba mystery ve amo sa chu khai a hei designer ni ni mo i unau nu chuan na bu ne na zavi va fing ve bu te en thiam ni mo nge khatia her a koi zonga da tu ni mo kha le ma khoi lai nge mi lo bu te extend thei boka ani kha he apa te tu pek chu na le me butterfly da ni hi re alian chabok sia amo sapo kum som ria ta tling ve ta he tlangwal tak tak to ni hi mystery le me be lu kum khong la hey akil bet na samay tiswal levin hey a bed frame hi ai kya changa le ni aboya ai kya mi le na kha exam nge aman za ve soi ngai le ve a I lo changai le ni mo le me main ko mai le thei to ni a room hi rong a noi traffic don na ti hian hey tun chana anok shi an kina chan stel khap don ni rong eng lam ngei noi don kha adum anianga adum le nge adum le gray top ni a white nen enga ma zok moi don le me na we na pu boka oi zavi shi thiam ve mi lo in pui veo ro in fele hey amo sele anau po in akhum thar chun hanrem khoma he tuna chuan amuta ar meya arum po zan lama chuanin alang moi ve viau to amaro chu rong tel hnoi dona maba kalanga hle ani in leng lut chin tiang hey tuna amo sa room kem te lo en wo at be nwa mania ama hlo in khum thar mania in leya a chante at local ve lo he Zopari chante room le lama nom ve ka wangin ma in ti hang khuma muwa eng pon ni sela room hi tlem kan enang boyai room chu 85 fak lo ma se poi lo tro hey he tilai hanin hey ai nge ni kha desktop te da thim viawa ni khan he tilai hanat khumania hey mani ai lei bok khami ni chu PS2 mi kha he PS5 sorry PS5 PS5 ani chu ceiling te chu van be moi ve hey mi zo rama kan ron jin do na wangin Zopari chan te nan ron thla sia amos sa chu mai nom ta ni an ta thok ron banga kan lo me amos Exactly. Very nice. Got a lemon. My God, thank you. You made these and cake. ole hey vein chu ke ni ka naktuk mai zin chhuak tur kan ni wang khan Mizoram ho tur kan ni wangin chhun cho kan han ei hawa kan pai ro chu zina ani chu lo tel ve thilawa ke ma in vein chu kan ni maya hianin mo sapa lo ho chuan Mizoram lampanin kan kal to mai don ani kan chan te hi Taiwan te Japan lam te China lampang te le Malaysia le America lam ten ni a he vein chu an cho an ma ni nam cho noodles te le chi shang ein hun kan mang ho don ani ole eng po di sele he Mizoram kan hon hei to ma wangin ti hian ho don na ya hun limom takte kan mang hawa tle ma zong kan ron tilang ani
tuna kan omna hi kan thian Victor le Kim te in ania he an beach house an ma ni chu kan in bul mai at khosan nia he helai hian in pahni na beach house an neya an ina tian nuam takin hunlimom takan mang hawa nuam kan ti in vane kan in ti hle ni ole voina ka video te min lo clear sak le wangin kalom me ma soyang khan he hi kan ron ho chhodon ni ma mai mi ni a ti chuan tuna chuan sha tangin Mizoram kan oma tumlo taka kanu che swala wangin Mizoram chunga te kan che thlatna te kan la ron tilang nim thei shi lawa ma se hei pathianin in chong trai ta min chong trai puina te achanga thatlama panzela video thar dom tak tak nen kan ron langzel don ani voina tan chuan ni man nuam mang tha mu tuile vek phot ule